večer. Drago mi je da smo se okupili u ovako značajnom broju na prvoj tribini koja nastaje u suradnji portala Ideje.hr i Kica. Tu su u sjenama dvoje ljudi zaslužnih za barem ovu prvu tribinu, a nadam se i one koje će uslijediti, a to su Andreja Grgić i Željko Ivanković. Andreja ispred Kica, Željko ispred portala Ideje.hr. Ja sam Rajka Rusan, a s nama su danas povodom filma Psihonauti doktor Ćurković iz klinike za psihijatriju Zagreb, to jest Vrapče u Zagrebu, doktor Niko Radas, autor, kipar i voditelj radionica u okviru kojih je nastao film Psihonauti, o kojemu ćemo poglavito govoriti na večerašnjoj tribini, i moj kolega sa Hrvatskog radija, inače suradnik brojnih publikacija, filmski kritičar Josip Grozdanić. Evo, samo nekoliko riječi uvodno. Znači, naša glavna tema su Psihonauti, film koji je nastao pod autorskim vodstvom Nike Radasa, međutim na njemu je sudjelovalo 70-ak pacijenata klinike za psihijatriju. O tom procesu nastanka filma ćemo kasnije puno toga čuti. No, Psihonauti koji su nastali u okviru jedne zapravo rehabilitacijske prakse koja se tamo u bolnici vodi, su neočekivano, ali možda i ne tako neočekivano, s obzirom da je već i prije Psihonauta nastao jedan vrlo izniman i kvalitetan film koji ćemo, nadam se, vidjeti u drugoj polovici ove tribine. Dakle, oba filma su animirana i relativno kratka. Psihonauti imaju 8 minuta trajanje, a Neobična kupka gospodina Otmara 14 minuta. Ja se nadam da ćemo oba filma stići pogledati. Dakle, što se zbivalo u toj radionici, to će nam gospodin Radas detaljnije objasniti. Psihonauti su nastajali 5 godina i zapravo objavljeni, krenuli u prikazivanje prošle godine, 2025. na Anima Festu, zagrebačkom velikom internacionalnom festivalu animiranog filma, su osvojili glavnu nagradu kao najbolji hrvatski film. Potom su krenuli u Annecy, isto tako iznimno poznat međunarodni prestižni filmski festival animiranog filma, da bi krenuli, tamo isto dobili posebnu nagradu u službenoj konkurenciji. Potom na festivalu u Guanajuatu u Meksiku su dobili Psihonauti također nagradu. Zaredalo je sudjelovanje na mnogim međunarodnim festivalima. Prije 10-ak dana je film nagrađen i u Nizozemskoj na festivalu In Science, gdje je osvojio nagradu studentskog žirija. U obrazloženju žirija je rekao da se film nagrađuje zbog originalnosti, snažne umjetničke vizije i moćne sveze između umjetničkih odabira i poruke koju prenosi gledateljima. Htjela sam još samo dodati, da ne dužim previše s ovim uvodom, da je film time što je nagrađen bio na Anima Festu, a potom i u Guanajuatu, bio kvalificiran za razmatranje da dođe u konkurenciju za najbolji film animirane provenijencije koji se nagrađuje Oskarom. No, Oskara ove godine nismo dobili, ali možda u nekoj sljedećoj instanciji. To ćemo na kraju čuti da li se nešto ponovno planira u radionici Nike Radasa. Prije nego što pogledamo film, još bih zamolila kolegu Grozdanića, filmskog kritičara, da da jedan općeniti uvod u film za ljude koji možda se ne razumiju toliko u psihijatriju i teme koje će se vrtiti kroz ova dva filma. Međutim, poanta je u tome da je film zapravo i nadrastao taj svoj sadržaj i postao jedno umjetničko djelo koje vrijedi pogledati. Josipe. Pa ja bih samo dodao, dakle, da u principu nije ni potrebno
poznavati psihijatriju, barem ne detaljno, odnosno više od općenitog onako kroz popularnu kulturu, kroz medije, kroz recimo nekakve filmove, knjige i tako, što smo pročitali, pogledali i tako, da bi se moglo razumjeti ovaj film, da bi se moglo razumjeti njegovu ideju, njegove slojeve, ono na što su zapravo ukazali članovi žirija u Nizozemskoj, kad su mu dodelili nagradu, dakle, zbog čega je on originalan, zbog čega je svjež, zbog čega je snažna ta izvedba. Riječ je o filmu koji su, dakle, radili nekih 70 pacijenata psihijatrijske bolnice Vrapče, predvođeni gospodinom Radasom. Međutim, film koji s jedne strane, dakle, oslikava i taj pluralizam, recimo tako, autorskih, možda ne vizija, ali recimo nekih ideja i motiva, ali s druge strane doima se kao uistinu jedinstveno, cjelovito djelo jednog autora. I to je možda ono što je najzanimljivije. Mi vidimo tu te neke detalje, osobito recimo u scenografiji koja je impresivna, koja je vrlo detaljna, koja je jako bogata sa tim minijaturama koje su napravljene. Ja sam ih imao prilike vidjeti uživo, dakle, u prostorima u bolnici Vrapče, koji su strašno efektni i uživo kad ih se gledaju, a osobito ovako kad ih promatramo okom kamere, dakle, u možda malo dijelom naglašenijim bojama, svakako u nekim pristupu neobičnijem, u pristupu zapravo koji je dijelom fantastičan, koji je onako podsjeća na neke filmove Terrya Gilliama, recimo, ili Tima Bartona, recimo, kao što mi je gospodin Radas rekao svojedobno, možda i Davida Lyncha, tako onirički, fantazmagorički, sa tim nekim vizijama, sa tim svim tim motivima. Osnovno pitanje koje se postavlja, dakle, već u zaglavlju ovog filma je kamo odlazi moja bolest kad sam izliječen, dakle. Mi gledamo jednu od mogućih varijacija odgovora na ta pitanja kamo odlaze bolesti pacijenata koji su izliječeni. Mislim da su 3 temeljne bolesti, tako, u filmu koje vidimo. I to je sve vrlo maštovito, vrlo zrelo, vrlo čak i šarmantno bih rekao i duhovito na neki način, možda s elementima crnog humora, kao što će vidjeti gledatelji. Taj humor je empatičan, a opet nekako pomalo onako, ne mogu reći mračan, ali se recimo nekim tamnim tonovima, što zapravo i odgovara tematici, dakle, psihičkih poremećaja i bolesti kojima se bavi. Ta originalnost, ta svježina, ta snaga, ta sugestivnost, dakle, izraza, to su najveće vrline ovog filma kojim osvaja gledatelje, dakle, ne samo kod nas na Animafestu, nego i na međunarodnim festivalima, žirijima i tako. I eto, recimo zamalo žiriju za Oscara. Ne? Hvala, Josipe. Sad predlažem da pogledamo film i svi ćemo nekako steći svoje dojmove koje ćemo na kraju, nadam se, moći i podijeliti, jer ostavili smo malo prostora i za pitanja iz publike. Kolega Gorozdanić je uočio čak i trunčice humora u ovom filmu, koji je dosta težak po meni, ali sad bismo ipak pitali samog autora koji je nazočan ovdje, što je zapravo htio reći tom uvodnom rečenicom kamo ide moja bolest nakon što se oporavim. Pa to je posljedica nekakvih rasprava još dok smo osmišljavali cijeli koncept tog filma, ja i moji pacijenti. Dakle, nešto smo razgovarali na temu osobnosti i koliko zapravo sama bolest čini, je tu nekako prožeta kroz njihovu osobnost i zapravo što se desi
odsudstvo bolesti i koliko se ta osobnost zapravo mijenja i da li tu dolazi do nekakvih sad krize identiteta, koliko se oni poistovjećuju s tim, da li kroz bolest ili možda kroz iskustva, kroz te patnje i promjene. I također smo imali potrebu staviti nešto za uvod u film, tako da nekako gledatelja postavimo. Naravno, pitanje je fantastično i ovaj odgovor, kako je i sama animacija voli fantazije i fantastičnost. Nekako smo imali potrebu nekako pitanje postaviti nešto, zapravo postaviti gledatelje u određenu poziciju da možda naslutimo da se radi o psihičkim bolestima koji su, evo, u ovom slučaju u antropomorfnom obliku, a ujedno to i pitanje implicira i brigu kud ide moja bolest kad se oporavim i hoće li se vratiti. Teška pitanja, naravno, koja nema definitivnog odgovora, ali upitala bih doktora Marka Čurkovića o kojim smo zapravo mi bolestima ovdje gledali. Hvala lijepo i lijepi pozdrav svima i hvala kaj ste došli i kaj se zanimate za ovak rad Nike i zapravo za rad Klinike za psihijatriju Vrapče i njezinih pacijenata. Kratak odgovor na to pitanje to su 3 zaista prototipalne bolesti, da tak velimo, u psihijatriji, one bolesti s kojima se mi susrećemo. Mogli bi ih jako pojednostaviti, a u perspektivi ovoga što smo vidjeli, znači prvi čovjek prikazuje anksiozni poremećaj, to bi ovako sasvim pojednostavljeno mogli reći da to su ljudi koji, znači, kako bi rekao, ima ona izreka dobar je strah kome ga je Bog dao, međutim ti ljudi doživljavaju strah i kada ga nema. Znači, i onda to je na neki način nefunkcionalan strah, pa onda i na neki način taj čovjek je predimenzionirano doživljava prijetnje kojih možda ima, nema i tako dalje. Druga bolest je depresija i ona je lijepo prikazana, to je na neki način ona vas umrtljuje, na neki način briše. Najčešće možda stvar koju vam pacijenti kažu, depresivni pacijenti je doktore vuče me za krevet. Jer kao ne može se toga otarasiti, sve je na neki način sivo, stalno vučite te jedan puno veći teret nego što na neki način možete nositi, ništa vas naročito ne veseli i tome slično. Opet vrlo lijepo prikazano i ta jedna u antropomorfnom liku, kako kaže Niko. I treća stvar je pak baš najprototipalnija naša bolest. Nju je dosta teško prikazati, pa smo tu pobjegli u asocijacije. To je, kako bih rekao, bolest u kojoj vi na iskrivljeni način doživljavate stvarnost i doživljavate pa nekada i stvari kojih nema. Znači, ne da, kako bih rekao, to je potpuno nesrazmjer između doživljaja i podražaja, za razliku od anksioznosti. I onda u konačnici to vrlo često završava ovako nekim slikama, kao što je to Niko i kao što su to u filmu prikazali. I praćeno je da kako i stigom, jer su ti ljudi vrlo često i vidljivo, barem u trenutku akutnih pogoršanja, vidljivo upadni, kak mi volimo reći. Onda se spominju, ne znam, pukosiko kokica kak je bilo, ili luciko štlapa, ili glupsiko top, ili slično tome. Niko, kako je išao taj proces scenarija zapravo, uopće izgradnje priče, ko je davao ideje, kako ste zajedno sa pacijentima onda odlučivali što će ući u to, kakav će biti tekst, a u krajnjoj liniji onda i kako će se vizualizirati. Počeli smo raditi drvene kućice s namjerom da napravimo drvene kućice. Dakle, samo tako nešto se krenulo raditi. To je ispalo ovako dosta jedan zanimljiv, dakle, skup tih kućica kad smo ih stavili na hrpu i jedan pacijent je predložio da se te kućice obojaju u kutiji za lijekove. I to je, recimo, ajmo reći, početak nekakve, da je meni palo na pamet da bi to moglo biti interesantno za animirani film. Tad su oni to obojali u te lijekove, onda su počeli davati te nazive tih lijekova, izmišljati ih i razne brendove. I onda smo se zapravo počeli razgovarati što bi se moglo dešavati u takvoj jednoj nastambi
i tu su krenule nekako njihove ideje da je zapravo bi tu mogle smjestiti. Tu di su nekad bili lijekovi, neka sad to bude utočište bolestima, tako kao da se stvar zamijeni. I u principu je to. Onda smo dalje to razrađivali. Ideje se nabacuju, dakle u filmu, kao što ste rekli, je sudjelovao 71 pacijent u nekakvom periodu od 5 godina. Ono što je moj zadatak, uz naravno da to sve bude terapijski opravdano, moram sjediti u toj redateljskoj stolici gdje zapravo pazim da film ipak ima neku konzistentnost i kazam, to bi možda usporedio, s obzirom da sam kipar, pa kamen se obrađuje oduzimanjem, pa onda kad imate tako velike grupe, nekako na taj način onda se i u film tretira da zapravo oduzimamo, pročišćavamo ideju dok ne dođemo do nečeg što je konkretno fokusirano i zapravo najbitnije da je konzistentno. Dakle, film je nastao u okviru takozvane terapije umjetnošću. Kad je to uopće uvedeno u praksu, u psihijatrijskim bolnicama i klinikama? Kako zapravo onda ste vi počeli raditi s pacijentima i koliko često radite? Prije mene je bio zaposlen u bolnici Vrapče slikar koji se zvao Zoltan Gabor i on je otišao u mirovinu i ja sam ga nekako naslijedio. Ta terapija se odvija svakodnevno i ujutro i popodne i ja sam sad trenutno u zadnjih 5-6 godina smješten na Zavodu za forenzičnu psihijatriju i tamo imam svoju glavnu radionicu. Radim još sa pacijentima sa drugih zavoda, ali nekako, ajmo reći, 80% vremena provodim na tom zavodu. Dakle, to je zavod u kojem se liječe osobe koje su počinile nekakvo kazneno djelo i u trenutku neubrojivosti. I vještačenjem je to utvrđeno i onda se njima sud zapravo izdaje mjeru obaveznog liječenja. I to su prosjek liječenja 2,5-3 godine, koji je negdje i prosjek snimanja animiranog filma. Tako da, Premda to nije prvi animirani film koji je nastao u toj radionici, nadam se da ćemo stići pogledati i taj drugi, Neobična kupka gospodina Otmara. Doktore Ćurkoviću, dakle, klinika za psihijatriju ne prakticira samo ovu vrstu umjetničkih radionica, odnosno recimo kreativnih radionica, rada sa pacijentima, nego je poznata i po tome što ima i svoju galeriju, a i dosta su čuvene filmske tribine koje su se održavale u sklopu bolnice, ponekad čak i u gradu, šteta što ih nema češće i više. Uz komentare, jasno, stručnjaka. Ja moram samo ovako kratko reći da bi to možda malo slikovitije, nedavno sam iskoristio tu frazu, znači kako bi rekao, ako promatrate Vrapče kao znak ili sinonim hrvatske psihijatrije, ali onda i tu nekakve, kako bi rekao, sve to skupa što nosi, ovo je, kako bi rekao, najtvrđa jezgra te psihijatrije, znači forenzički pacijenti. Nedavno sam upotrijebio izreku hardest core of hardcore psychiatry, znači to su zbilja pacijenti koji su zahtjevni, to su pacijenti koji su uglavnom iz spektra schizofrenije, koji su dokazano već napravili jedno protupravno djelo, pa onda ima i taj, stalno se provlači taj jedan sigurnosni aspekt. To su dakle zahtjevni pacijenti ne samo s kliničkog stajališta, nego i cijelog tog stajališta da su počinili neko ozbiljno protupravno djelo. E sad, kako bi rekao, Vrapče od uvijek, mislim, inicijalno kad je zamišljeno kao lječilište, učilište i utočište na neki način, jel? I od uvijek je na neki način bila onaj, mislim, na kraju krajeva Vrapče samo je spomenik kulture i to ono najviše moguće razine. I to ne samo Vrapče i ne ona pročelna zgrada, nego općenito cijelo. A kroz povijest, nemamo mi samo galeriju koja se zove po Slavi Raške, koja je tamo doživjela svojih nekoliko posljednjih godina, nego imamo mi i Župićev muzej i imamo taj famozni prvi muzej, ajmo reći, povijesti hrvatske psihijatrije koja se de facto prikazuje kroz povijest Vrapča. I Vrapče je utoliko veliko jer ono je nekakav svjedok jednog vremena kad smo mi počeli sustavno skrbiti za te ljude.
Prije tog su ti ljudi, kak se to voli reći, kak je rekao taj Zlatarić, kad je zagovarao izgradnju Vrapča, prije su ti ljudi lutali od mila do nedraga. A od kad je Vrapča, za njih se nekako sustavno skrbi i to je uvijek, kak bi rekao, prožeto nekako umjetnošću. Pa evo, imamo i te tri Mužićev, Župićev muzej je bio jedan ravnatelj koji je bio tamo 60. godina ravnatelj koji je osnovao taj muzej. Slava Raška je već dosta dugo. Ovaj muzej o povijesti je osnovao profesor Vlado Jukić, jako je posjećen i mi imamo recimo na Noć muzeja na kojoj sudjelujemo već, pa ja bih rekao, sigurno 5-6 godina, možda i više. Bude to otprilike 1000 posjetitelja svaki put. A osim toga, da kako još profesor Jukić, to je jedan i danas forenzika nosi njegovo ime, jer Zavod za forenziku gdje niko radi nosi njegovo ime. On je i osnovao te filmske tribine gdje je ideja početna bila da ljudi koji uče psihijatriju, uče o psihijatriji kroz film i na koji se način film prikazuje u tom mediju, jel? Interesantno je možda ovako istaknuti da je prvi film koji smo prikazivali Let iznad kukavičjeg gnijezda. Tako da mi nismo bježali, to vam odmah dajem svojevrsni intro i za gospodina Otmara ako ćemo ga stići pogledati. Znači mi nismo nikad bježali i od tih nekih psihijatrijskih asocijacija i to neko breme koje nosi i s njim smo na neki način sastavni dio ustanove kao Vrapče s tim se suočavati. Evo, kolega Grozdanić je isto sudjelovao kao kritičar, jer filmovi nisu interesantni samo za psihijatre. Nisu naravno interesantni ni samo za pacijente, interesantni su i za opću publiku i vjerojatno niste ni svjesni koliko zapravo ima filmova koji se dotiču raznih psihičkih poremećaja. Eto, ja moram spomenuti film Sentimentalna vrijednost koji je sad na Oscarima dobio nagradu za najbolji međunarodni film. Mnogi filmovi inkorporiraju tu tematiku i problematiku, ali evo tu nam je Josip Grozdanić da nam nešto kaže o odnosu filma i psihijatrije, psihijatrija na filmu, a i o svojim sudjelovanjima na filmskim tribinama u sklopu klinike za psihijatriju. Psihijatrija i film su zapravo, odnosno psihijatrija kao uvjetno rečeno tema je na filmu prisutna praktički od prvih dana, još od njemačkog ekspresionizma, od njemog filma, od Andaluzijskog psa, recimo Luisa Buñuela, od svih tih filmova, svugdje tu imate elemente bakar psihoza, psihičkih poremećaja, različitih psihijatrijskih stanja, ne nužno, nekako studiozan pristup svemu tome. Ponekad se uzme samo neki motiv, samo neka inicijalna situacija za dramu i to, ali u svakom slučaju psihijatrija je uvijek tu nekako prisutna. Osobno sudjelovao sam na 4 tribine u psihijatrijskoj bolnici Vrapče koje su bile organizirane pred punim dvoranama gore sa velikim brojem studenata, psihijatara, psihologa. Gospodin je vjerojatno bio prisutan na nekim od njih. Dakle, i sa mnogo pacijenata koji su prisustvovali tim projekcijama. Sjećate se možda filmova koji su to bili? Sjećam se, jedan je bio Don Juan de Marco i drugi je bio Gospodar plime. Don Juan de Marco koji je prije nekih mjesec dana prikazan na hrvatskoj televiziji, dakle s Johnnyem Deppom i Marlonom Brandom i Faye Dunaway. Također, Princ plime zapravo sa Jeffom Bridgesom i sad se ne mogu sjetiti, Barbara Streisand, točno. Barbara Streisand i to. I ono što je meni bilo, tribine bi se odraživale tako, dakle da bi se dala uvodna riječ, bio bi gospodin Vlado Jukić kao moderator i kao jezgra, dakle, te tribine, jedan psihijatar, psiholog, svakako psihoterapeut i jedan filmski kritičar ili filmolog, dakle, recimo, ili kao da budu zastupljene sve te struke. Dale bi se uvodne riječi, pogledao bi se film i onda bi uslijedili otprilike 1,5-satni razgovori, komentari, opažanja koje su ponekad meni kao filmskom kritičaru bila izuzetno, uvijek su mi bila izuzetno zanimljiva, ali i poticajna i čak i zabavna, jer su se mogli čuti neki komentari koje nigdje drugdje čovjek ne bi mogao čuti. Na primjer, ne znam, Johnny Depp izgovori nešto u nekoj sceni razgovora s Marlonom Brandom ili nešto napravi
i onda se javi, recimo, psihijatar ili psiholog ili netko i kaže da, ali ako je njemu postavljena takva i takva dijagnoza na početku, on nikako ne bi mogao to i to napraviti. Ili ne bi mogao to izgovoriti. Jer jednostavno pacijent s tom dijagnozom ne govori tako. Ne govori te stvari. Ne ponaša se tako. Ponaša se sasvim drugačije, na primjer. Ili, ne znam, ako netko počini preljub zato što je, ne znam, mučen nekim, ne znam, nezadovoljstvom u braku i nečim, pa se tu nekakve onda psihologizacije likova i to, opet kaže da, ali taj čovjek s tim, dakle, simptomima, on bi prije pobjegao od kuće i živio negdje u parku na klupi ili negdje, a ne otišao u neku preljubničku vezu i tamo sad ponavljao zapravo istu situaciju koja ga progoni u braku, na primjer odnos prema ženi ili nešto, pa sad tražiti repliku te situacije u novoj vezi. Kaže, to ne bi se nikad ne radilo. Takve stvari, na primjer, to opet može svjedočiti, dakle, o površnosti, možda, dakako i recimo hollywoodskih scenarista koji su pisali predloške za te filmove, njihovoj neupućenosti, ili jednostavno o komercijalnoj prirodi određenih filmova kojima se uzimaju neke metode, ali se po njima ne čeprka se dovoljno detaljno, dovoljno analitički, nego ih se uzme i koristi ih se za svrhe koje se želi postići u tom smislu. Evo, ja sam se sjetila naravno filma Memento, Nolanovog, koji tematizira problematiku amnezije, a ima i fantastičan film Otac koji Alzheimerovu bolest izvanredno. Sad, voljela bi, naravno, ali to sad nije trenutno moguće, čuti zaista komentare psihijatara, kako bi oni procijenili kako su prikazani ti psihički poremećaji u tim filmovima. No, vratimo se mi na terapiju umjetnošću. Doktore Ćurkoviću, vi ste zapravo u sklopu promocije ovog filma, ali tog rada u klinici za psihijatriju u Lancetu, koji je jedan od najuglednijih međunarodnih svjetskih znanstvenih i medicinskih časopisa, objavili članak o psihonautima. Citirat ću iz sažetka. Unutar zaključanog forenzičkog odjela Sveučilišne psihijatrijske bolnice Vrapče, najstarije i najveće psihijatrijske ustanove u Hrvatskoj, pacijenti su počeli graditi vlastiti svijet. Jedna lutka kadar po kadar. Psihonauti, 8-minutni stop motion film koji su zajednički stvorili pacijenti forenzičke psihijatrije, započeo je kao nepretenciozna vježba art terapije, ali se postupno razvio u snažan čin kolektivnog autorstva. Pa, da li bi nam sad stvarno sa nekog teorijskog i stručnog stajališta mogli objasniti što se tu zbiva kad psihički bolesnici krenu u neku kreativnu radionicu ili aktivnost? Šta se tu zbiva i zašto je to zapravo značajno u njihovom procesu rehabilitacije? Znači, ima jako puno različitih slojeva i mi smo ih na različite načine doticali. Tu ću izdvojiti možda jedan koji smo na neki način možda prikazali u tom radu, koliko se to moglo. Znači, to su pacijenti, kako bi rekao, kao što smo rekli, to su znači pacijenti kojima je na neki način oduzeta autonomija, agency, autonomy, kako to hoćete zvati, te neke danas arhi, koncepte i temelje svih pravnih i drugih društvenih sustava. I zapravo njima onda ima tu sad čitav niz različitih stvari. Umjetnost kao takva vam omogućuje, taj umjetnički rad vam omogućuje da nešto što je unutra, kako bi rekao, predočite sebi i svima drugima, pa onda to s time na neki način lakše se prema tome postaviti, prema tome odnositi. To bi bio neki kratki odgovor kad se tiče umjetnosti. Međutim, ovdje je priča puno složenija, pošto se radi o svim tim složenostima te i takve forenzičke skrbi, onda tu imate element i zajedničkog rada, znači zajedničkog rada minucioznog, znači to je rad koji traje 5 godina, minucioznog, znači to su ljudi koji su u nekom trenutku svog života, zato što se njihova autonomija urušila, napravili neko djelo koje je odredilo njihov život. I oni sad na neki način kroz minuciozni rad i vođenje, a opet je tu komponenta stalne refleksije i svojevrsnog izrastanja iz ničega, bottom up, neki pristup, oni ponovno vladavaju svijetom. Na neki način,
kako bi rekao, prikazuju svijet u kojem će jednom živjeti. Kakav svijet zamišljaju kada će, pa na kraju krajeva to i tema filma, kakav taj svijet može biti ili kakav bi mogao biti kad oni budu bolji, kad oni budu vani, kad izađu u jednom trenutku i tako dalje. Ako hoćete na jednoj drugoj razini, oni čak ovladavaju vremenom. Znači, to je bila jedna interesantna asocijacija. Taj stop motion je, kako bi rekao, znači vi tu, kako bi rekao, sekunde su beskrajno duge. Ne? I onda oni na neki način ovladavaju vremenom, oni umjesto da, kako bi rekao, leže, kako bi rekao, vraćaju svoj dug društvu, ležeći na nekoj psihijatriji, oni tim vremenom na neki način ovladavaju. Pa u jednom trenutku to su ruke koje su negdje u nekom trenutku nekom naudile, to ne smijemo zaboraviti, znači to su ljudi koji su u jednom trenutku nekom naudili. Međutim, sad sudjeluju 5 godina u stvaranju nekakvih, to možda vrijedi vidjeti, znači to su lutkice veličine ovog jednog sa hrpu nekakvih detalja i tako dalje. Tako da cijeli taj jedan kontekst je jednostavno famozan, nevjerojatan i ono što je Lancetu bilo to interesantno, to nije baš svakodnevno da će Lancet objaviti takav rad, međutim njima je to zatitralo da se negdje u nekoj ustanovi tako nešto, i tu je Niko važan, međutim važan je cijeli setting tog odjela da se tako nešto može desiti s takvim pacijentima. To su pacijenti koji su često onako na margini. Jel? Dobro, za razliku od toga prisjetimo se filma Kad jaganjci utihnu i Hannibala Lectera koji je tamo isto pod nadzorom onog voditelja to je podrumskog zapravo prostora. No dobro, to su neke ovako asocijacije koje možda pokazuju koliko ipak psihijatrija se razmekšava i na neki način ide ipak malo naprijed u razumijevanju pacijenata s kojima se susreće. Ja bih sad predložila da pogledamo drugi film, Neobična kupka gospodina Otmara, koji malo sad pomiče fokus. Tu sad više nisu psihijatrijske bolesti u pitanju, nego je jedan pacijent o kojem ćemo poslije filma saznati. On je bio stvarna osoba koja je liječena, odnosno liječena, mogli bi se reći hospitalizirana. Bila u bolnici Vrapče. Čuvana, da. To ćemo čuti poslije filma o gospodinu Otmaru i koji je inspirirao ovaj film koji ćemo sad pogledati. Tako lepršavo, fluidno. Gotovo da mogu osjetiti titraj listova, kao da levitiraju iznad površine. Slažete li se? Imate pravo. Jako su životni. Površina vode djeluje napeto poput opne. To je akvarel.
Jest. Meni najdraža tehnika. Nažalost, podcijenjen je. Doživljavamo ga kao amatersku razbibrigu. Ali on je mnogo više. A i vi slikate? Ma ništa posebno. Ni izbliza ovako. Znate li ko je autor? Već 15 minuta sjedim ovdje pokušavajući se sjetiti. Na vrhu mi je jezika. Možda je... Gospodin Otmar, neka pristupi sudici. To sam ja. Bilo mi je zadovoljstvo. Neka optuženi pristupi. Da vidimo. Aha, ne pranje. Znate li zbog čega ste ovdje? Pa, baš i ne. U stvari, mislim da se radi o nesporazumu. Dozvolite, časna sutkinjo. Mislim da vi jako dobro znate zašto ste ovdje. No, možda ne znate tko vas je prijavio. Ja ću vam kazati. Agencija za razotkrivanje neperiša. Vidite, gospodine Otmar, agencija kontrolira otpad. Tako smo pratili i vaš. Znate, smeće govori puno o ljudima i njihovim navikama. Gotovo 2 mjeseca nismo našli nikakvu ambalažu izbljeđivača u vašoj kanti. Zaključili smo da se već puna 2 mjeseca niste oprali. Ha! Gospodine Otmar, A svako jutro kad se probudim, lice umijem vodom. Vodom? vodom? Da, vodom. Koristite li pritom izbljeđivač? Pa, Znate da je to zakonom propisano. znam. Odakle, časni sude, on svjesno krši zakon. Nedopustivo! Nadalje, primijećeno je da ste u više navrata u javnosti spominjali nekakve boje. Možete li to objasniti? Kakve su to čudne teorije? Pa nisam time ništa loše mislio, samo u posljednje vrijeme kao da počinjem primjećivati stvari oko sebe na nov, drugačiji način. Sve nekako jasnije, bogatije. Boje su tako intenzivne i predivne. Kako se osjećate? Jel vam dobro? Da, dobro mi je. Otmar, jel vama dobro? Dobro mi je. Dobro mi je. Ljudi, stvarno mi je dobro. Nije mu dobro. Pacijent se nalazi u ordinaciji za egzamen. U nonšalantnom odijelu stupa naoko prepušteno vlastitim idejama, ali s čvrstim osjećajem samozadovoljnosti. Iznosi kako je stalno budan jer doživljava svijet kroz boje i otkriva teksture, nijanse. Sukobljava se s postojećim okvirima što poznaju samo crno-bijela iskustva. Samo nebo je granica bojama i kvalitetama ovog svijeta. Od svojih poimanja ne ustupa unatoč čvrsto usmjerenim persuazijama. Sitkasto se preljeva sa zlatno-žutom bojom uz beskrajni sjaj i toplinu proljetnog sunca. A zatim prozirnost vode mijenja cijeli doživljaj. Ponekad se na obzoru vidi duga. Emotivno se neadekvatno prepušta doživljaju. Psihomotorno je uznemiran, nemiran, silno je sapet.
Emotivno je potpuno labiran. Na mahove razdražljiv. Postane pasivno i aktivno prkosan i provokativan. Opasan je za kolektiv. Opasan. Navedeni doživljaj na razini su halucinacija svih osjetila. Pacijent nema uvida u svoju bolest. Nekritično uništava okvire crno-bijele stvarnosti. Kreativno razmišljanje o prizmi boja utječe na oštećenje kognitivno-mnestističkih funkcija. Kognitivno-mnestičkih funkcija. No nemoguće je ispitati točnu oštećenost. S obzirom na stupanj izvitoperenosti i nakaznosti bolesnika, potrebna je intenzivna intervencija. Želim vam svako dobro. Lijepi pozdrav. Oho, pa to ste vi. Nekako ste mi blijedi. A što vam se desilo s kosom? Znate da znam tko je naslikao one prekrasne lopoče. To je Slava Raškaj. Sjećate se? Sreli smo se u čekaonici suda. Sjećate se? Opasan je za kolektiv.
Otmari! Vidi ga što bleji! Treba vas dobro izribati, gospodine Otmar. Otmar, Otmar, Otmar. Dobro, dobro. Otmar, Otmar, Otmar. Jel vam dobro? Evo, možda ste vidjeli na kraju, film je inspiriran stvarnom osobom i stvarnom publikacijom koja je 50. godina postojala u sklopu klinike za psihijatriju. Pa Niko, malo o ovom filmu koji je zapravo bio prvi u vašoj radionici. Prvi festivalski. Imamo mi prije Otmara još dosta filmova, međutim razlika s ovim filmom se desila, dobili smo jednu donaciju, jednu poluprofesionalnu kameru i onda je ta slika puno bolje izgledala. Putem smo i mi, ja osobno, naučio dosta toga o filmu, o animaciji, tako da nekako smo rasli s godinama. Kako je došlo do ideje da snimim ovaj film, pa evo, održalo se Noć knjige u bolnici Vrapče i tada je jedan naš glumac, hrvatski glumac se liječio u Vrapču i on je pristao čitati nekakve knjige, pjesme, šta već. I uglavnom to se odvijalo sve u našoj velikoj dvorani. U jednom trenutku upada profesor Jukić i nosi neke papire i kaže ne, pročitaj kao ovo. I onda on počeo čitati nekakve tekstove koje su zapravo iz Vrapčanske Koreje, a Otmar je stvarna osoba koja se tad liječi, on je bio po struci novinar i on je pokrenuo taj časopis i u kojima je i sam bio autor većine tih tekstova. I u tim tekstovima je on na jedan vrlo duhovit, britak način kritizirao tadašnji režim. I ja sam to slušao iz publike i zapravo odmah mi je sinula ideja, pa ovo stvarno je potentno za nekakav možda film, scenarij i onda profesor mi je dao zapravo to što je ostalo tih časopisa, ja ne znam ni koliko brojeva izašlo, evo nemamo puno podataka o tome. I to sam je onda nekako stavio pred svoje pacijente, ajmo vidjeti što se može od ovog učiniti. Eto, tako je to krenulo.
Pardon, nisam zatvorila mikrofon prije, pa su mu možda bile neke neugodne slušne senzacije se pojavljivale, ali evo još bi doktora Ćurkovića samo pitala za komentar ovog filma koji je, moglo bi se proglasiti ga antipsihijatrijskim. Je, ali opet kad gledate, kak bi rekao, Koreja je opet bila u onom, iako je danas režim teška riječ, ali Koreja je u ono vrijeme bio neki svojevrstan prostor slobode. Veći nego što ste imali možda vani. Sinula mi je misao kad sam gledao sad opet, iako jako volim ovaj film, sinula mi je ona misao, jedna od ovakvih možda malo banalna, ali ne znam za kje me sinula, kaže Mladen Grdović kad je nakon 20. puta vada izašao iz treženja iz bolnice u Zadru, ja mislim, ili negdje drugdje, onda kaže nisam nigdje ovak se dobro napričao i pametno kao ima tu jako puno pametnih ljudi. Psihijatrija uvijek, kako bi rekao, psihijatrija isto kao i medicina je dio sustava, jer to moramo znati. Mi paralelno s ovim ili nekoliko godina nakon ovog se dešavala, i mi to imamo lijepo dokumentirano, prije ovog se dešava. Imate onu famoznu, tragičnu priču da, to je isto Vrapče kao svjedok vremena, ne? Ali imate priču da se iz Vrapča odvodi 105 ljudi, pripadnika u Drugom svjetskom ratu koji nisu, naravno, manjina i tak dalje, koji nisu bili po volji tadašnjem režimu, jel? I ubijaju se u Rakovom potoku. Jedna žena uspijeva pobjeći. Netom nakon toga saveznici bombardiraju jedan dio naše glavne zgrade, ali misle da je zapadni kolodvor. 20 godina nakon otmara imamo situaciju da mi kada dolazi naš danas nerijetko omiljeni vođa, tadašnjeg režima, u Vrapče se sklanjaju pod dijagnozom izolacije ljudi koje vođa ne bi volio vidjeti. I to bude nekakvih, 50 do 100 ljudi. Ne, pa i od ovih nekakvih, disidenata, u užem smislu znači reći do beskućnika i takvih stvari. Jel, tako da, ono da mi uopće o tom razmišljamo danas, da smo spremni pogledati sami sebe u gledalo, da smo spremni imati na umu taj dio priče da je psihijatrija posebica, medicina svakako društveno određena, jel? I na neki način uvijek je odraz društva, je onako, vrijedna i važna stvar, a opet da o tome pričaju, opet je tu svojevrsni ironija ili paradoks, kako god hoćete, da o tome pričaju forenzički pacijenti. Forenzički pacijenti koji su tu po nalogu suda, nisu čak ni oni neki najklasičniji pacijenti, niti najčešći pacijenti koje možete vidjeti u sustavu. Tako da evo, puno interesantnih stvari. Evo za kraj, prije nego što još dajemo riječ publici, Niko, planirate li nove filmove? I još bi me zanimalo zapravo kako ljudi koji su radili na tim filmovima doživljavaju uspjeh tih filmova. Dakle, što je sami nastanak bio jedan terapijski proces, također terapijski značaj imaju i nagrade i prikazivanje na nekakvim značajnim festivalima i sigurno da ja njima svaki put prenosim gdje se trenutno pušta, naravno s obzirom da to nisu animatori, onda nisu ni upoznati, tako da njima dobro, Zanima Fest su čuli jer su tu iz Hrvatske, dosta njih iz Zagreba, međutim Annecy njima ne znači puno, onda tako da ja dosta vremena potrošim da im zapravo nekako predočim, približim koji je to značaj. I sigurno da im je drago, eto, slikamo se s tim trofejima, slavimo ih i mislim da je to isto jedan način nekakve reaktualizacije njih samih i da nekako imaju samopouzdanja dovoljno kasnije u životu. Evo, dosta njih, primjerice kad su aplicirali za posao, onda u životopisu navode da imaju iskustva u animiranom filmu. Tako da je to, evo. Evo sad bi pitala publiku, ima li nekih pitanja možda za nekog od sudionika tribine?
kolega Grozdanić bi još nešto. Ja bih samo možda kao šlagvort ili već nešto dodao jednu od mogućnosti interpretacije ovog filma. Mi naime njega gledamo u boji većinom. Mi smo na taj način, s obzirom da ga u unutrašnjem svijetu filma ovo dvoje pacijenata su obojani, gledaju na svijet kroz obojane naočale, da to kažemo, vide svijet u boji, dok oni koji su formalno zdravi, oni su izbijeljeni, oni su dakle potpuno mramorno bijeli, jeli, i tako. Mi smo na neki način kao da smo stavljeni, možda se i o tome može govoriti, kao da smo stavljeni u poziciju psihijatrijskog pacijenta, možda mentalno neuravnotežene osobe, koji također sve to gledamo u boji, dakle nismo oni koji se izbjeljuju, nismo oni koji potpadaju pod taj totalitarizam, jer ovo je zapravo i priča o totalitarizmu, priča o totalitarizmu koji počinjava pojedinca po svaku cijenu, dakle, koji je u stanju u posebnim spravama, u ovom slučaju perilici, jeli, ga izbijeliti do kraja, ali pojedinac koji se ne da i ne smije dati počiniti, povinuti, ne smije se dati slomiti, dakle, upravo kroz, evo, kao što vidimo u filmu, kroz umjetnost Slave Raškaj, kroz cvijet, kroz, dakle, prirodu, kroz ono što nam boje pružaju, kroz sve mogućnosti koje nam boje pružaju. A mi, dakle, sve to opet, kažem, gledamo u boji, ne gledamo crno-bijelo i na neki način kao da se pomalo izmiče tlo pod nogama gledatelja, da ih se stavlja možda u malo neobičnije položaje, recimo. Da, svako. Evo, Niko, jeste vi još nešto htjeli, dok Čurković? Da, ja opet rekao, kako bi rekao, opet je tu najvažniji ko doživljava to i ko prenosi boje. Jel? Uvijek je ta priroda, taj cvijet, ta Slava Raška koja je svjedok nečega što je bilo, opet je to u konačnici čovjek i opet je to odnos čovjeka naspram čovjeka i to ono kaj mi danas, da je to lijepo s tim možda završiti, mi danas, znači, zbilja nekako nastojimo čovjeka staviti u središte, nastojimo više slušati, nastojimo biti bliže pacijentu, to nije uvijek tako jednostavno, naši pacijenti nekad nemaju, kako bi rekao, dodira sa stvarnošću i onda kako to sve skupa izbalansirati, ukalupiti, ipak je to jedan sustav i mora biti sustav, kako god okrenete, funkcioniramo u danom vremenu koji isto ima neke svoje ludosti, da tako velim, ne. Ali evo, nastojimo biti bliži čovjeku, nastojimo biti nekako čovjek u središtu i nastojimo onda i taj, kako bi rekao, to je taj jedan famozni koncept oporavka i to je ovo zapravo što psihonauti postavljaju. Ja znam, ne mora možda bolest nigdje ni otići, možda jednostavno to znači nekako nad sebe s tim što imamo. Jel? I sa svojima... U svom slučaju film nije tu samo zbog pacijenata, nije samo zbog psihijatara, nego i zbog nas, običnih ljudi koji, nema nas puno, ali nas ipak ima, koji ćemo ipak, nadam se, nešto ponijeti sa ove tribine i pratiti, naravno, s uzbuđenjem što će se novog stvoriti u radionici Nike Radasa. Hvala vam lijepa što ste došli. Zahvaljujem svim sudionicima. Ima li neko pitanje? Evo, kolega Ivanković. Meni je prije svega žao što nema pitanja drugih, jer je mene dosta impresioniralo sve ovo skupa. Pa ću postaviti na pitanja koja su rezultat te impresije prije svega. Hoću na neki način dati priznanje. Pitanja su za gospodina Radasa. Dva su pitanja. Prvo je pitanje, nisam shvatio, vi tamo imate svoju kiparsku radionicu i onda vam je taj rad s pacijentima prioritet ili je vaš kiparski rad vaš prioritet, a onda kao što recimo, ne znam, književnici rade u novinama, to radite za život. To je prvo pitanje. I drugo pitanje, ljudi, svi mi radimo u nekim, malo radi potpuno samostalno kao sam, nego uvijek radimo u nekim kolektivima. I onda se svađamo.
I kako ste vi rješavali nesporazume ili neslaganja, ako ste ih vi rješavali, ili kako se to razvijalo? Evo, prvo pitanje, pa onda i odgovor. Dakle, ja sam zaposlenik Klinike za psihijatriju Vrapče i moja uloga je tamo zapravo terapijski rad s pacijentima u radionici. Ovaj film je nešto što se desilo zapravo neplanirano. To je možda rezultat nekih mojih osobnih interesa koje sam ja zapravo... Ja sam pokušao, kad sam shvatio da animirani film ne mora nužno biti svaki frame ili svaka 2 frejma da se pokret bude, da se može dočarati pokret nekakav, ja sam onda shvatio da je to moguće raditi sa pacijentima, odnosno s ljudima koji nisu animatori. Jer to je, evo vi sad ste pogledali drugi film Otmara i animacija je dosta kockasta, oni vuku noge, tu ima svega. Ali u principu stvar funkcionira, oni jesu živi, oni ne otvaraju usta, ali jako puno govore. I tu je zapravo moguće, dakle, sa neanimatorima raditi takve filmove. Naravno, tu ima nekakve svoje i ograničenja, maksimume, ali je moguće. Ono što mi je još kod animacije dobro, to što animacija je nekako skup, natkrili više tih umjetničkih disciplina, tako da onda mogu uključiti puno veći broj pacijenata sa raznim afinitetima. Dakle, evo, Otmar je praktički cijeli produciran od strane pacijenata. Oni su sudjelovali u scenariju, oni su dizajnirali te likove, gradili su sve ove svjetove i kulise, posuđivali su glasove kao nekakav dramski dio, pa onda su komponirali sva ova muzika koju čujete, to su komponirali, izvodili pacijenti. Dakle, u principu cijelu produkciju, naravno postprodukcija je rađena u profesionalnom studiju, to su radili ljudi koji to razumiju i oni su bili plaćeni, zato nam je tu HAVC pomogao, ali evo, veliki dio su iznijeli tu i sami pacijenti. Drugo pitanje je bilo nesporazumi. Pa čak ih nema toliko koliko bi možda čovjek očekivao. Ja tu zauzimam kao ulogu da ću donijeti nekakvu konačnu odluku i kao redatelj zapravo na koncu tu odgovaram za, kao što sam već napomenuo, za nekakvu konzistentnost. Neke stvari se demokratskim putem izglasavaju, eto, tako da ovisi o situaciji, ali najčešće to nabacuju se ideje, to se raspravlja, pa onda sad imamo dva različita puta, kojim ćemo krenuti, više manje u dogovoru. Kad si odredimo put, onda nekakvi okviri postave, unutar toga se krećemo, nećemo baš puno stršati i eto, to je tako otprilike funkcionira. Evo, ja ću završiti s još jednom filmskom asocijacijom. Fellini je imao onaj film Proba orkestra, ako se sjećate, gdje se svi svađaju, ali onda kad dođe dirigent i kad krene glazba, onda je ona savršena. Hvala vam lijepa još jednom na posjetu. Hvala Kicu što nas je ugostio sa ovom tribinom. Hvala Klinici za psihijatriju Vrapče, Niki Radasu, Josipu Grozdaniću. Nadam se da ćemo se ponovno vidjeti. Dodao bih samo nešto za Fellinija i Probu orkestra. Oni se slažu, da, pod dirigentom, da. Ali onda dođe rušilačka sila, dolazi kugla golema koja sve uništava. Dakle, oni taman postignu neko zajedništvo, postignu jedinstvo i kao idu nekom višem cilju zajedničkom, ali onda opet stiže ono što je neizbježno, uništenje. Ovi filmovi će ipak ući u neku arhivu, nema uništenja, čuvat će se. Hvala, doviđenja.